Now pangte ke kon dono poma, now pangte Bible sim boring na sao ya? Oh, that's very good. Uche ile patian tuman ka hak sat hunta matam mole, nuam gigelo mole. Uche ise nga ka patian tumang lo te kong ien hunong om sek mo. Ka Bible kong isim nga ilom te ka friends from other faith konsidia mo. Friends from other faith te ka mau ka movie kong en unchin play unchin. It looks like we are paying a heavy cost, right? Like it looks like we are paying a heavy cost sometimes, right? But today we will be retrospecting whether it is really costly or not, right? That's what we'll be sharing today. Bible tang isim dina Luke chapter 1 verse 26 to 38. Anap henun la huntom chikin kon zaudia. Luke chapter 1 Christmas inaitaa December ongita wai zakina Christmas lam mari tu genleng china tunin kon kwan pi ai Luka bungkhat changsom ni legu kakipan kahon simding Jesu pian ding tu Juan akagugna a pathianin Galilee gama huakhat Nazareth achiwa angel Gabriel nungak siang tau khat kianga asola huai nungak tu David suan mi khat amin Joseph to kikham ahiwa nungang min Maria hi Juan angela kianga aluta chibai nangnak pi taka de tuam to pa na kianga om achihi huai thu ziakin alung hi mo ma a bangchida na chibai hon bukadia mo chi in akinga itwa hi angeli na kianga Mari lauken pathiana pande isang nana tanghi ngayin na gaidia tapana ne idia amin Jesu na sading ama milian ahong hidinga tungnung pentapa achidingu to pa pathiani na pu David mangtut pa apedia Jacob suante tunga tang tonin vaya hom dia agamin beini anei keiling achihi somthum lelia Juan Mari nangel kianga hiai bangchi na hitei dia pasalla nei lowinga achihi Juan angelina donga akianga khasyang thona tunga hongtung dinga tungnung penthili theina ina hon lia khumding wai jakin misyang tho hong piang ding leng siang tho pathian tapa chin a om ding achihi ngain na sangam nu Elizabethin leng atek nungin tapa apaita aching achiu tu kha akhagukna ahita pathian tu pothimim thilhi theilawa omkei achihi 38 Mari in ngain topa si khanu kahi na thubang zelin katunga tunghen achi Juan angelina paisanta I am the Lord's servant, may it be to me as you said. Mary answered. Abana isai bungsom dilegiat changsom lesagi akipan som legiat yending isai bungsom dilegiat changsom lesagi akipan som legiat to pano hon tanpa Israel mi siang thawini chi na chi kei to pa na pathianu na hoi na ding wa hon chilpa na pai na ding lampi wa hon pi pa kahi o no te kathupiak te o no ten kathupiak te na ngai heta hi leuchin na tungwa lem na lui bang maya om dinga na diktan na u tuipi ki hote bang maya om ding hi ven mo pathian tu siang thawi simte itan cha ta den wal zolen la thumna ineyo topa tuni huna inon pia a na bualzol na to December khabul na hon pitunga na hon ding saka Christmas galmu the ya na honom saktak jekin namin patin ki pa thukon gena hi tuina hiya Christmas songom na dia vanjat poimo tak topa je song pian na dinga vanjat poimo ma Mari hin khwa ki pana topa sin thei dina honom pi in la nasika chinglo tak zangina thuang genin la topa hiai gen dina na khasyang thowina honsil siang thakin chin kon nge na hi kakamre kamuk te jang inong genin cha na khodang kilan khi komin ka to pai ta ku Jesu Christ min kong thumai amen hi ya izil na kha I Mari tang tu imua hiai othora gel tu Luka gel tu kha doctor hi mo he is a physician hinchin mitam pi ten kha many people do not believe on the virgin birth, right? Many people do not believe, but Luke is a physician, he is a doctor who did very well research. So when Luke, a physician, a doctor, says that the virgin birth takes place, this is something which we have to give very great attention, and it is something which is not lied. Okay? Luke made a very good research before writing the book of Luke as well as the book of Acts. So like whatever Luke has mentioned in this book is something that we can depend upon and something that is based on evidence. Here Luke gel kha muan huaya hi chi kha igen masakien la hiya ya kha Mari tang tu mo Jesu kha leitungang pian na dia kha Joseph poimo I chu apa mo
hilele apam ke lele apa ka supporting role danin koi phot ni mo Joseph kha Mary om ke le je song piang lo de chang kha Christmas om lo di mo wai ja kha Christmas lom de ki sak chang kha ingai to ama sak de chu Jesu ingai to bana Mary ngai to leng kachia hiya ya Mary kha pasal nei dia ki kham wei chu engage wei chu mo I engage lai wa angel va pain chin nang nau pai di chimok mo amang batwai di dan okay wai mai na anau athupi di dan enni changsom ni le gyata huwa nangela kyanga luta chibai nang nak pi taka dei tuam topa na kyanga om greeting va pei chu angel kha va pain chin Mary kyanga you who are highly favored greetings from the Lord mo you who are highly favored wai taka kha angelina chibai le kha Mary in kha maksai chu changsom ni le gyata en leu chun why thu ziakin alung hi mo mama mo Mary was wondering what this kind of greeting will be bangja kai chi le kha I tukun luya kha pathiana kilak chianga kha ala uwai lam hi mo tamzo tu piak so ma pathiana kilaka kha lawe chu mo he's fearful right why chianga kha pathianina I tu piak so ma piak bana mosi kyanga kha mosin mo pathian mu tun chin to pa honen konen kon mudia chile mo honen on na melonen sakina chile pathianina mosi kyanga kamel na mu keiding suanga kon ko idia hichina kakutin konsel dia I will pass mo kapai dia kapai zo changin kakut kala dia kanung lam na mudi because if a person sees me he will die chi chu pathianin wai ja ka pathian kha I lauwai chin pathian siang thoi changa kha eya dia lauwai mo bana I kumpi David kha thaunil de kana deuya Samuel vapaya chu Samuel vapaya kha Bethlehem kwa upaten kha gate bula analing wei chu have you come in peace mo tu yang pai na ya chu azia kha thukun luya kha pathianin mia ho pi che atang pia he reminded them of their sins mo akhel nau thei sakin chin it's more of a punishment and a warning ai chu wai ja kha thukun luya min pathiana mu chalau tekina Samson nu manowa in kha angela mu alawe chu right angel ki mu inchin kisidi ti ai chu pathian ki mu kisidi chu mo right wai ja ka Mary in le lawe chu pathian na va upia bangchira na dio ka hoilo na lamon gen de ka dio chi lawi mai thei mo hilele bangachia le I angelina hichina chia Mary lauken mo the first thing is she was comforted by the angel mo lauken pathian de sang na natang hi you find a favor in the Lord ngayin nagai dia tapana nei dia aminding in Jesu na sading you will conceive and you will give birth to a son and you will name him Jesus bana enole atapapa characteristic ka Jesus kichi kha Jesu kichi kha Joshua ki panang kilakhya ya mo means he is a savior gena aya waile thu pikin hilele adang character nga ending Jesu thu pina dikha ama kha million hiding he will be great in the sight of all right the son which will be born from Mary will be great ani naka tungnung pentapa son of the Most High hiding athum naka Jacob swante tungnung pentapa chidingwa topan pathiani na pu David mangtut pa apeding Lord will give the throne of David to him tumna alina Jacob swante tunga tangto na vai homding he will reign over the house of Jacob forever atop naka agamin beidi nei ngei loading his kingdom will never end mo hichi bang ta nei di chu thu pi lo teleisu thu pi di himale Maria dia thili thei lo wam bangai chi le Mary kha pasal nei lo wei chu mo nu mei chawin naw pai thei lo wei chu bang ja kai ai kha nu mei chawin naw pai thei lo wei changa kha aman kha mak sain chin pasal nei lo winga bang chi na ken ta nei ding chi mo wai ta ka angelina khai chan dong in chin kha siang thona tungang tung dinga tungnung pen thili thei nai non lia khum dia hu china ta na nei ding chi wai ta ka Mary na to pa si khanu kahi na thu bang zelin ka tunga tung hen mo aki surrender ta ka pathianin zangei chu uche ile kha enole hiya ya kha Mary na bangale ako sa piag di chi te kha yen dia tuna Mary kha pasal nei lowin naw paile what will be the first conception in our mind numay khatin pasal nei lowin naw paile bangale na ngai to masagdiu angkom hidi mole she's an adulterer right why in chin tukun luya kha adultery to kisai kha akhil na kha ngai khong mama mo pathianin kha ngai khong mama in chin a punishment piak te kha lian mama in chin why ja ka kha I rule kha wa kha wana bolin chin Leviticus bungsom le gyat changsom ni le kwa kha pathianin kha
sexual immorality, sexual sin ka holoma mai chenga ka. Any person who commits sexual immorality will be thrown out of the community, right? So, Mari in ka patian tu mang dia ile chu mi mu dana ang ko mai chenga ka. A society tan dia chu male. A Jewish society. Tuna ipaite society kan wa misa close society iya. I society apan pa ihyag di hileng no misa diwam mo. Tamil tedana lunggi teng di leng pasal teng kwa kwaut, ha? Mo pasal teng lunggi teng di tamil tedam nam si sile kwa kwayu diwam omlaw mo. Ha numay tela sari sil den di na utu ya vai tedana. Na culture apan on pai kedi ki ulaw mo le. Maria dia ka a first consideration ka a society ka tan the chu angkom le. Ani na ka Leviticus bungsom tua Bible verse ma bungsom le kya changsom ni le kwa ka a religion Judaism akipana pai hiak di chu. She will be thrown out of her religion, right? Mitam piten ka I'm proud to be a Christian kong chu mo. Nasa kwa pai hedi le chen nangam diwam ki ut kholaw di mo. Ginglaw sa kwa valutun chileng ka ki ut kholaw di chu. Marin huai tan thei din munei chu. A society asa kwa atum na yelud dia atum na ka Deuteronomy aka Deuteronomy bungsom nile giata ka hichin achia apasal tan dia chu bana Mathai bungsom le giata nei tu le kha Josephine bangachia le Josephine kha Marian in kha now pai chuan thei tai chu. So what did Joseph think? He had in mind to divorce her quietly. Mo aman kha Mari min siat sakula wenchin aman kha ola kha divorce so mo. Why kha divorce dia ile chu Marin pasal tan di mo le a pasal tan di hita. Okay, in the 21st century tulaya kha pasal nei lo numei ai kele independent numei tampiom, right? Numei tampi financially independent ten kha pasal nei lo poisa lo ki ommo. Like tulaya numei project dan kha she will be going to gym and she will be carrying a briefcase with a very nice coat. She will be a CEO of something more. Independent na kimuay chu to 21st century. Why ka numei pasal nei lo le poi lo ma bangay chu. That is 21st century tulay. Hilele Judaism first century edi Mari hunlaya Jew society numei te din mun kha yen dia. Judate society kha numei kha mumunya mun chin khat na kha patianin kha tilabol laya kha niguk sunga pasal bolin chin numei te kha they are not part of recreation chi wei chu patianin kha athil siam te la ka tel khalawai chi telwei chu pasal pan pi dia bol la hi chu mo numei mo munyamu, right? Why ja ka juda khin kha ten mo kulmu ten kha numei ten kha ne wadiam chi na tan pha buai piu chi telwei chu, right? Why bana juda ten kha juda dana kha numei pasal nei lawi chi kha pathian ham siat to ki banga ngai wei chu isai bung li chang khata en leu chin kha pathianina juda te agot chianga mo Israel te agot chang kha pasal tam pi sidi wei chu pasal tam pi sidi ngun chin wai chianga kha a verse consim dia pasal tam pi sidi ngai chiang wa kha numei te dia husband omlo dia chu husband omlo dia chianga kha amau kha husband nei lo chileu a society a min selo dia ngai chiang wa kha hi chiam di wai ni in numei sagin pasal khatalen ding wa koma wan kaneding wa koma usileten ka sil un ka teng dingu namin lel hon pusakin kamin siat unon lang mang sakin achidingu chitelei chu numei sagin mo pasal khatlen diu chin ko ka ki survive na diu just say she is my wife otherwise will get a bad name chiteloi chu numei sagin pasal khatlen diu chitelu mo wai ja ka Jew society a pasal nei lo ichi kha it's serious matter mo akos piak di sangai chu to Mari in pathian kianga yes chidi le kha apasal tan thei chu apasal tan di le bang chidi adin mun khat wai gen teong tung di chu she said yes atop na pena Deuteronomy bungsom ni le ni changsom ni le thum to som ni le lia en leu chin ang kompeu ma numei pasal kianga ki engage ang komam le kha so den lup di chu so nga den lup di ki chi so Mari in pathian kianga yes achi dile mo she will lose her life. So what is the first thing? Amas apena lose a society. The first thing she will lose is her society. Second is her religion. Third is her husband. And fourth is her life.
mo hiai mana piang ngai chu hilele bangachi ale marina yes chin chin pathian thuan mang pathian thua man join bangachi ale hiai tenga tania le a society a tania tan lo a religion a tania tan lo a pasal tania tan lo a hin na le tan lo mo pa toya dan bang ien lai dia i Elizabeth na avave na luka bung khata isum suk dia hichina gen la ya nang numei sap sap din na hampa nagilga leng a hampa hi mo blessed are you among women blessed is the one whom you will bear ngayin waya aging tunuling a hampa achia wai joina marina phannalan gena hei kha I Elizabeth in again mo marin akigen hilo Elizabeth in kha blessed are you among women chin marina aham phadan ya on gena luka bungkhat changsom liluguka kanun tang nain to pa toy ka kha in ka hon lampa pathian tunga akipang ma hi asi khatunam tom danam muwa ahe pia ngain hiya ahi deina tunung sia khang tengin hampa on chidingu from now on all generations will call me blessed wai jaka marina pathian kenga no ana chibang hile bangai dale but marin kha pathian kenga yes achi le kha akos piak di tamlo tele chu society religion husband and life the cause is great hile pathian tua na mangken la no ana chile pathian nin nu meidang mudi ai chu hile marin tua hei tanwo na iteng mo privilege na iteng kha tanglo di chu uchele chu maria dia bangale obedience to God is costly but if she would have disobeyed God it would have been costlier. Why jaka tunia again of obedience to God is costly. Pathian tuman man tamai, you have to pay the cost. But disobedience to God is always costlier. Pathian tumalo man tamzo. Dena intertest kin namu ya? Mo, dena intertest kin namu ya? Pathian to am laya mo nuam takame chu. Pathian kha enleu chin askit kha adipik dan kha aje suang ki gamlai chu mo aje sun gamla taka temptation ong pain chin temptation ang buai atopa a temptation hard loin chin overcome zolo in chin bangale Jesus has to come and rescue her right why chu why ja ka kha pathian de dan Bible simsang a movie ya et jok chang kha ipis kilos mo tumna sang kha inet online de chang bangchi I joy of salvation kilos right see disciplining yourself and studying God's word is costly. It's not easy. But when you don't discipline, you pay a higher price. You lose your health. You lose your mental peace. You lose your peace. You lose your even physical health. Namit leong hard load mo uchi ko paichu. Why jaka kahon geno paile. Obedience to God is costly, but disobedience to God is always costlier. Kahon geno ma. Dena isai isim pena iendia. Ya I pawina hichin achia. Keito pa na pathianu na hoi na dingwa hon chilpa kahi mo na hoi na dingwa hon chilpa kahi china agena na hoi na dingwa hon makai china agena hile sapau kha achik jok ja kina kon gen dia hi china chia I am the Lord your God who teach you what is best for you best mark the word best what is best is it a comparative degree or superlative degree good better best mo Uchele chu best na tan kele kha ahoy lo zo tang di mo te kina gold medal na tan kele chu silver or bronze ai chu ahoy lo zo chinai chu ya pathianina what is who teach you what is best for you chile chu pathianina lai siang thuan gen te mo e ya dia hoy pen chinai chu uchele chu yai best na tan kele nang ahoy lo zo a worst tang zo di at most you will receive the second best kha na tan di ai wai ja ka kha Hiya imu thei bangai chile Maria imu bangle Isaiah imu bangakha obedience to God is the best disobedience to God is worse ma waile achi thei wai jakina kahon geno paile I pathian Bible simaksa thu maksa ki khopaksa pathian dei dana ingaksa hile na hin nop keule na kos piak ding utam jogi ge hi ni tenga mi meidi la payom mo pathian na agolwa vaman lowei chu adamina khel de ka pathian na khud valet sak lowei chu If you want to disobey God, God will not hold you back. Wah, hilele kagen op chu you will pay the price. Ka kon gen op ahi. Hiyai ka life principle te la ka khataya. Obedience to God is costly, but disobedience to God is always costlier. Kasep na zon na le hiyai ka nasa takin kamua. Patyanina mihing lameta ka sep na ho izo alo tamzo kong kamuam hilele. Wa inu siya hiyai pen kalangay mo.
Uchima banga in every area of my life ka dison kabol ngai chu cause kapyang nga hile ka honit ki changa ka pathian kia nga yes kan chi te kha ka kisi glo na pathian kia nga no ka chi te kha a price ka piak te chi kha kamut he wai ja kina I pathian de dana hin kha poimo lo te lai chi kha kon genwa ma hi I atang pina I naw pangte la ka kha tu lai kha I nidang ina school khong ichidia I lakha I society kha ana free zo dewa vai te khong to te ja kina te na wai ja kina I hiai emotional boy girl relationship chi bangkha a omun ma ko hun lai ichidia ko school kai lai bang chu class 9 10 chi khong a min panu mo 7 ko pan le om tu lai bang ye chiang kha naw pangte bangkha naw pang chik chik khong lom te khen khat bang in again chu heu tu pi khen khat ten ka verify chu ai ke ya inter bangong tun chiang wa kha I heartbreak ni ve nei te dinga I chi khong again polwa dik din le ka ging ta thawa tunia hei ka hon gen zia ka hi le ka hin khwa ka to akhat popoi mo a oma I class kapian thakina class 9 ka hiya 98 hiya wai joina ken le bible hi kasima bible kha literal taka ahidan taka na lainga akoman num te kha without any question as di mai pathianin hi dia chi chu without question as di ka chi aya wai te la ka khat kha thupiak som te la ka khat na ya keilo ngal pathian dang nei ken chi ma keilo ngal pathian dang nei ken pathian ama sa om ding chi ei chu uchei le kha na student life wa kha tunia kon dono pai le boyfriend girlfriend na neu le kha bangale na lungsimu le na tai mu kha bangza hiam waya pai di chu right pai te de chu mo na emotion su bangza yam mo pai din na lai sim nau le na devotion to god khan district de chu waya kin kha full devotion pathian ke nga pe ut kai chenga kha pathianina hiai kha ahon phalmatan nei lo di chi kha I lunggul na ana nei nga wai kha literal taka la kai chenga kha keilo ngal pathian dang nei ken chi kha ilung tanga I pathian kwa chi kha kidot poimo ka sai mo te khin na kha god chi kha definition kha dictionary en leu chin kha Cambridge yeo Merriam Webster yeo ai keile atwam adang te en leu chin kha ama sapena definition of god number 1 kha the supreme almighty mo who created everything the second one kha omnipresent khong kichi a third or a fourth en leu chin kha mi hingin ilung lut pen ilung tangi piak pen inga isak pen kha ipathian ai kichi ei chu uchei le huai tung to na pathian non dot kha pathian amasa koi ding pathian chau amasa koi ding kai le chu I pathianina I hiai relationship nei dia ahon gen ma kha num ei himem lung tanga ngai to lo di chi kha kalung tanga pathian no pi 9 kamuka za hi mo bible tung to ni na wai ka chi chiang kha hunong paita dena ka gen kha class 9 na kha piang thak class 10 na kha pathian to hunon jang 11 12 phong tung ta 2002 hita engineering ka ya kha ken le lunglut na nei ta ke chu hilele pathianin kha devotion non piak dia hi chi na ka theila ya hi mo your undivided attention non piak dia chi kha pathian no pi 9 ka zai ka kwai time tung to ni na kele pathian ka donga to pa bang je ka hi chi tela jealous na hiam why are you so jealous can I give a portion of my heart to someone mo kalungtang bang zayam peleng banga poina pathian ke dong ke chu pathian non dong lo wai kha 2003 lak vel mo engineering ka lut aya katum na dang te pathian non dong ka dot teon dong pathianin ka nget teon pia khaseta ka nget teon pia kipak ta ka nget teon pia hilele hiai particular question kha pathian non dong lo wai chu god was silent beng ken le anyway pathian non dong ke le leon don hunom nan te chin pathian kya ka thum to zela pathian kya nga ka devotion pen kiam lo pathian kya nga ka lung kim lo na le kiam lo bangja kai chi le hiai kon gen ja kai le mi hingin kha ithum na do nam lo changa kha pathian tai san bai lam ma mo Katy Perry na theu ya Katy Perry kha aman kha I atwai lai tu nga mo I la khong sain chin pathian la khong sain chin I interview nai cha chin YouTube pa I want to become famous like Amy Grant but I didn't succeed so I sold my soul to the devil chi chu mo min thangu tin chin pathianin apiak lo taka akha pen mo devil ke zwa ke chu wai ja ka mi tampi ten kha ithum na do nam lo chiang haksan nai tua chiang gen thei nai tua chiang sumle pai haksan nai tua changi mang bacha pathian tai san kha bai lamai chu ke a de le hiai hun sunga kha thil dang tenga pathian non dong
hi le hi ka question pen pathian non dong lo wei chu Lord why are you so jealous mo why you are yearning so much for my undivided attention kalom ten high school an ei hinwa ke ya de bang de tu tanon phalo na yam chi pathianin dai lai himale kagin tag lo takina 2017 in pathian dona kamuai 2017 July som ni legiat 2016 sorry July som ni legiat 2016 jing kalam da gele da som lekha le minute som le lina phone call ahong paya office akauma kapano nom lo santu kaza ai ma waina kalom teni makasama mawa ka office sepi ten kha kamela da mel pulo kai changa ka kapasi ai lam thelo wei chu ken kha ka boss pa ke sir yei swai kai ngai chin yei swai kai ngai chin chi mo 11:30 kalan chu ka boss ten kha yei te ola hi the wei lan zo che hi di chi ken kha hilo kapasi chin in lam ka pai ngai wai se ka yei ting na kon got ngai kon hil ngai ka chi ka boss ten kha kapasi ai lam kha the kamaya pan mu lo wei chu ka gen no pai le wai bana in kapaya i pastor teleng ho wa ka EGF lom teleng ho wa nitakin le i saptom tele hunon jat piwa wa ya pathian non comfort dan ka gen le na theu ya on genu kha we came to comfort you but you in turn comfort us mo wai kha nang na pa sun kha hong khamwan de kong pai le nang ko khon khamwan zo chi bang ja kai chi le huaya 2003 akipana pathian kha amasa ka koina dia kha effort penag lo tel mo thum na ka nai ngai bible ka sim ngai ka ki discipline ngai ka heart ka discipline ngai ka emotions ka discipline ngai ka bible hun simun ka discipline ngai why ka discipline line kha self control on apia engine ka emotions te capacity whole zo ke chu mangna saw ya thu pi mo why jakina ka gen no paile why online pathian thua na manglowina kenle bible ana simlowin ka udan danin kwana jangleng kha kapasia thuak zodin ka ging ka ke ai why jakina kaun gen no paile pathianina hun answer lo enleu chin 2014 apan 716 tan bangza beyale 14 years hong ki ai chu mo 14 years sunga pathianin ka thum na hon dong lo kanget na ka don nan dong lo but I still follow God mo katum nan don lo je ka ken pathian tai sandi mok lo ke chu and the result was shown in 2017 kagin tag lo pia pathian do nge chu wai ja ka kha kon gen no paile pathian tu kha na thei chiang ve khol ke mai theu na thum nau pathian tu non dong nai khol ke mai thei leitunga on don nom di leitungan don ke le van gaman don nom di na hin kwa family problem na ne izia ken ka thei ke ma financial problem na ne izia ka thei ke health problem na ne kon thei siam pi ke ai ke le na insunga bangje ka problem ma ka thei ke na class a bullying tua khia banga ka thei ke hilele kon ge no paile pathiani na thei hi ma pathiani na thei ya pathianin leitunga ahon don nom dia ahon don ke le van ka man don nom dei wai je kina pathiani ni thum na hon don lo zia khong hon wal zo lo zia khong ina pathian tai san ke ni chi kha ka hon ge no pai obedience to God is costly mo pathian thuman kha hak sai chu ke ya din ken kana ki hi siang ngai mo ke chu kalom ten ane ilaya pathianin hunta hi achi ma sia ka nga nga ye chu but disobedience na hi leng kha cost ka piak di tamjoi chi kha kon genu tai hoi se kina i pathian thu kha i zuini chi kha kon gen nok thakaya i tutung Christmas si jadi to kitonina kumno na panina in khwate lan khe thakina pathian adina in khwate pathian thuman mantam le zui thakni chi kha ka gen op ahi ka gen op ile those times when God was silent I mean from 2003 to 2014 are the time when my spiritual growth was exercised the time when God seems to be far from me are the time when my faith was tested when my faith was molded and when my faith was mature the time when God did not answer my prayer were the time when I was transformed from a spiritual boy to a spiritual man. Why sa kinakahon geno paile? Nahaksan na teu kenon thei pi veklo, patyan non thei pi ahi. Nathum na teu patyan dong pa khol ke mainte himale. Ahon do nunom dei. Thum na dong lo sia khong in patyan tai san ke ni chi kha I kahon geno pai hi. Why sa kina I vekina kilan khe thakina patyan thuman mantam le mangtei tei ni chi kha kaun genwa ma patyan thuman tan chau le hun ke ya pathianin tu nia gen dia ahon hi dia an chi te kha kum non cha mang di chi lo wei chu
ithei na din geleng waya 2003 a pathianin obey dian gen te kha delay hi leng kha pathianin kha hi chitu kan hi ha din ka ging ke wai jaka pathianin tunia hi dian gen te kha tunia di wai jaka obedience sa wilo mo instant obedience konchi se lai ding ai tunia pathianina mi tunga na hi khel ngai dam ngen dian sole jingchang chicken tunin ngai dam ngen mo tunia pathianina mi kyanga thil na piak ding omle on gen omle piain mo delay ken i secretary report ale gena i spiritual growth i laina one of the points ka khalam khan na dia ka obey God moment by moment aya pathian kha ahun huna athu manding chi aya pathian thu mani chi kha delay di hilo mo waite la ka khat kha Jacob bungli changsom le gu ka kigen Jacob bunga changsom le gu ka kigen confess your sins to each other and pray for each other so that you may be healed mo why now pangtela ka igena tunin kon repeat dia mi nakhasiat sak aom lekha ngai da making ding mi tunga hi khelom lekha ngai da making ding huailo wa khalam ki khangei lo ding ai jesun ka ye kha poimo ngai ma main chin na altar a gift na piak dekha sacrifice na bol de kwayam nang ton kilem lo omle na sacrifice pen nusia in la mi to vakilem thakin chi hi le ya le chu Matthew 7 mo wai jakina i tunia kwayam to kilem lo na pathianin ngai dam nget dian genom le ngai dam ngenin mo tunia kwayam inon suk hard kha ka na ngai dam theilom le pathian kya nga ngai dam theina din ngenin ai kele hun paisa a pathianina hi dia gen na hi lo om le kha tu jana panina instant obedience ina pathian thu zui thang ni azia kaile obedience to God is costly but disobedience to God is always costlier chi kha i pathianina igen opien la pathiana tu siang tho gen te tan cha ta din volon zo len la thum nai nei ding topa tuni hunoi le hunman pha non pia a na thu tak tom chik ka gen te ja kun lamin kapatwa mari hin khwa ja kina namin kon pa toiwa topa mari banga nungak siang tho apasala dia anaki siang tho lai siang tho ka mu manuna namin phatin ki pa tu kon gen a hi topa hiya yakip panina kazaku obedience to nangma thuman amantama himale aman pengam dina honom pin chin kon gen a hi topa it is worthy to stand against the world. Tion thei sakin la to pay the price dina topa price stepping am dina honom pin la topa kalungtangwa anon ho upidan atuam chia ding a hi kalungtangwa nage na tuam chia ding waite ana dileya ana hi khalo ka hiule tu zan ma mai no pi thakin la topa hi dia non piak te tu zan ma sem khe thei ding delay lo ding mi ka sukhasia tuam le ngai dam ngen ding mi ka tungwa on hi siam le ngai dam thei ding ai kele khelna tu zan ka confess khiang nai lo ka website ete hui mai thei ka kampau hoi lo hui mai thei mi ka gen sia te hui mai thei topa ka ngai to na thang wai te hui mai thei ai kele topa na dei lo dan kai teng tunia pan tai sana na thu manga nang ma honjuya instant obedience hi thei dina topa ka vekun ha nan pe in chin kon nge nai kalung tangai to na teule ka kampau teu topa nanga din pomta ki hen ka to pai ta ko Jesus Christ min kong tu mai amen